and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank Siak ni Manong Joe, Siak met ni Ama, da kami ti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Okay, naimbag Aldo to amin, Apo Karuba, syempre, another Sunday, and di petsa Apo ket 26 in Nobyembre. Yan, November na, kita man lang manung aldaw kat Paskuan. So, anya man Apo tiraramitin nyo tatang kanito, agman maneho, da kita'y agaw-awid, nga nagapu iti tiyendaan, nakimisa, Apo kata relax kayo, ta dito yan Apo dagiti pagkaya miyo katropang June, wait katropang JM dito lang Apo numero 1 ng programa at da kami manam dito 104.9 XFM exciting ket awan sa mo tikadwa dito ito madi magsasao. Okay, busy siguro, sige pantay ngarod dagitay manarimaan nga bibuya kada kami di YouTube Apo makita nga mensahe yo ha. Clear pa lang dito yung comment section. Adu kayo, thank you so much. We have 21 viewers. Kaoon ko pa lang. Thank you Apo kada kayo. Kada ito yung karta po ti umuna nga sunata. Teko na kon, awang mo dito di magtagtagari umul sa mo dito yung kapabay kon. Mga te-share ko garo. Okay, nasayat mo no basta. Pig sa una dito kuha natin boses ko. Equalizer na. Kapsulta kaya na. Okay, medyo nasasayatan. Okay nga Rod, iti number to dial 0905-808-1259 for those who want to talk to us live. When kita kahit na Apo ti kumablaaw, kadikiting ingungutan da. You can also leave your messages dito ya po YouTube comment section and dito ya Facebook live iti XFM tatata. Naparta mo niyo, naparta ko. Naparta nga Rod, kayang-kaya na. Sabali nga talaga ti iPhone no tumira ya. Mayat mo't napig sa internet niyo bayaw. Dahil ticket internet ti cellphone ko. Nakikoneka lang. Naka-hotspot. Yeah, kita man 5G. 5G. Narod, para kada kita kay ayam po iti basaw, kada kita nalawang akan kanal.
Adami na nga na batuken, nalawa a kanal, naglawlaw tileda. Nalawa a kanal, na magtitigusa, magpawpawak, ng runa lumigbigan. Luwitirabi iket ang mamayata, nalawa a kanal, di pagdiretsuan. Amuyo ka di pagkasarakan, nalawa a kanal, apag di dinamagan. Day titi sekreto, kukwak lang nga bukbukod, at dapay silawat, paset na itilaod. Nalawa a kanal, apag di tigusak, pagpawpawak, ng runa lumigbigan. Luwitirabi iket ang mamayata, nalawa a kanal, di pagdiretsuan. Nalawa a kanal, apag titigusak, magpawpawak, ng runa lumigbigan. Luwitirabi iket ang mamayata, nalawa a kanal, di pagdiretsuan. Nalawa a kanal, di pagdiretsuan. Naman. Yeah. Ya, kat so far kat medyo dati kuana dati pa-stuck na ba sir? Excellent connection ka naman. Yeah, excellent connection. We are not the excellent one. It's the connection only yan. Anyway, Wala dati pa kuha na basit ni. Pasar ala dagsa mo man dagsa. nato yung kuntaw nga pagyamanan da kita napambitinanon nga nagkansyon ng Dikalman si Jay Lasam. Lasang Cagayan. Yes, DJ Barangay Centro 2, Lasam Cagayan. Thank you so much sa pwede familia ni Ma'am Naga Natatayan, may Mila na Meli. Meli, yan. Na nagkasangay, 73rd birthday dito Lasam Apo. And we're sure nga ato ti mandalimaan nga agpuyan to. Iti replay ta isentan to kanya da link na dali na. Especially to Mr. Juan of Lasam Central School. Yan. Nalipata ka di first name na tatayan. Ni? Mr. Juan Biser. Sa? Sino? Di jay, di maestro nga nakikat-katong kanya di kalman takarat ka doon ng urut teachers di ka di. Di ti permi nga nakipat-patang kanyak dirabi. Thank you so much Sir Juan. Yan, aghalda-haldang no ka HD. Hehehe, kung ni Kuya Joseph. Ay ka mo HD nga ro doon na pa. Yan, kablawan ta kayo amin. Itinarag sa Ngalda, watching from San Macario, Sur, Natividad, Pangasinan. Shoutout po from Sisenia, Padawan. And hello to Paul Villanueva and Dimple. Good afternoon po. Shoutout po mga sir. Have a blessed Sunday ahead po. And Pungkoy Carrera, good afternoon Manong Jun and ating John Mark. Kudos to all listeners and viewers. Please greet my wife, Diane, my sons Patrick and Francis, my little darlings Lexa, Ava, and Sola, my angels Magdalena, Delia, Kokoy, Amelia, Idoy, Jimnel, Effer, and Toto. And hello June and James, have a blessed Sunday. Regards from Auntie Lorely. Yan, hello dita California. Sa pala ko mata napangkamo lang nag-shopping ang ti Black Friday. Yeah, makapaapal. So traffic, di jay in-share da kanya tinga live videos iti California. Nagmet siguro ti kuya shopping ti Black Friday na talaga No. nagado nga tao. Ado kwarta. Wano do kwartam. Ngayon, makashopping ka nga ron, no? Akasala ti amount ta kwarta mo. So buy Usually, ti Black Friday, ay, awan ti ako yung mas 7 lang yun. Actually,
iti isi-sale da kaaduan no Black Friday ket dagita gadgets and TV, something like that. Okay na yung pagkamalim yung karuba June, kaya mas na pangal daw tayo amin, katropa kablaawan man, to'y barbaro a kapitan mi, Makmak de Vera King, daytoy. Kagawad na karuba. San Antonio. Request man ti kantang Babylon, to'y ng kablaaw, Edgar Garayan ng San Antonio Ramon. Agor ka. Ay, kanda gaji ka no kagawad na ni Makmak de Vera. Okay. Apo kapitan. Likewise. And of course, nagitay pa ito mga timbaray nga kapitan dita. Nakita mi nga po, tigandat da nga talaga, amat nga nasaya. Tigandat da, kan kaya damat nga agserbi dita San Antonio. Iso lang ta, medyo ngato lang apo, iti nagbalin nga botos ni Makmak de Vera. Ket oreno kasta, dagitayan nga napagasatan, good afternoon, and of course, congratulations met lata kanyayo ta adaan kayo iti puso nga kayat naagserbi. Yan, Tumang Wilma Tomas, let us try next time. And Sally Agpalo. Sally Agpalo, ni Sir Juan Siano. Yan, good afternoon kada kayo apo. Hang kayo nga mapupay, mabaling kayo lata matagserbi in your own little way. Orenohan apo nga nagnaitik gobyerno. Yan, so yapanda kami. Yan, for a purpose, no? Kaya dyo ako. Anyway, may sapay dito I have a message, kumpadre idol. Kung na on messenger, kung na ni Kabsat Alice. Okay, basahin tayo man nga rod. Absenak the last week, impashare ko inay Meraki, ken SM Kawayan tay apo ko, ken manugang ko mga lods. Ay sumalan. May sama na kanta ni Barry Manilo, paborito day di ading ko ni Barry. Anaya di Barry Manilo dito balong mabalintang kantaan. Kita ka man. Madi ka nga Barry kita. Manilo. Barry Manilo, apo. Manilo. Marites Espiritu, pa-shoutout po sa mga pamangkin kong si Mara Lane, watching from Mga Tarem, Pangasinan. Thanks po, Idol, and God bless. And Jeannie Agustin, good afternoon po. John Mark Manong June, watching from Macau. Tamsakdan po. Yan, thank you so much. One at a half price, then over the price is 25% off. Ano natin, Lorelei? Naku, nagpagkatang tala ko man na yan. Di Giant, nyaman nga, nyanyad tata. Extended bante. Ati Black Friday. Awanin nga Friday no kan. Black Saturday. Pero ka man dati lyrics na dati ni Ano? Kita na. Isungod ka, bali mo, biro ka na. YouTube not receiving enough. Sorry, anyway, kada kita dito papalay na apo. Ti YouTube ko apo medyo sarado-sarading ta naka-data lang, tapos hotspot ti cellphone, ti internet meta brown out dito i Santiago City ngam naka-generator ti XFM syempre nga maji internet awan. Oh, so sad di kadi. Panilay ti naman di nga makabirok ti ko. Ay, di nakakukonekan Baka pati kanyak na-connect ka. Madi Ay. Ako ka tabit lang, tabiro ka kaji ko. Sige, biro ka man. Kanyang konsultain time bahala na tan for your adding kumare Alicia. As far as I remember the lyrics. I've been alive forever, and I wrote the very first song. I put the words and the melodies together. I am music and I write the songs. I write the songs that makes the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that makes the young girls cry. I write the songs, I write the songs. Pangato man natin OBS pangato. My home lies deep within you, and I've got my own place in your soul. Now when I look out through your eyes, I am young again, even
I write the songs that makes the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that makes the young girls cry. I write the songs, I write the songs. Oh, my music makes me dance and gives the spirit to take a chance. And I wrote some rock and roll so you can move. Music fills your heart. Well, that's a fun way to start. It's from me, it's for you, it's from you, it's for me. It's a worldwide symphony. I write the songs that makes the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that makes the young girls cry. I write the songs, I write the songs. I write the songs that makes the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that makes the young girls cry. I write the songs, I write the songs. I am music and I write the songs. Okay, that was something from the Mr. Songwriter Barry Manilow. Apo nga Barry. ado iti kanta na nga nagpipintas. Apo nga look at mo ti ag reminisce of the good old days. Siyempre, ano kaya mo nga sublyanan dagiti naglabas iti biyag mo. At anda ni amin na po nga kansyon na ganta ada pa kainaigan na ti emosyon iti tao. Kasta kapintas dagiti sinusurat ni Barry Manilow. Mumaya nga ni Barry Manilow kat pinadpadas na tinagpaunang tibok. Yung mga nagsaksito siyempre kulot nga talaga. Barry Manilow. Well, may There. sakat iti Parang si Barry Manilow na live, ano? Ah? May Pungkoy Carrera. thank you so much. Kapsat Pungkoy. Yan. Aha. Tapay Yan. kaya mo? Blessed Sunday karuba para kes man jay uray awan ka giyaman God bless so from Babs 15. Uri, awan ka. Di kita apog bibaya pagpasensya niyan medyo halda-haldeng. Naka-data lang nga raw di connection may. Data iti cellphone na tapos naka-hotspot. Yan, so di gamitin nga internet. Yeah. Okay, sumbatan man ni ipag mo ni ordera ka no ti kimbap kan kumamasamo ti ag type To know, Tuesday. Yeah. May isa? Dua. Dua nga tab. Whatever. Bahala kan. Okay, kitang taman no, the lyrics na tayo. Ito'y Just Tell Me You Love Me, tiraek. Good afternoon kayam, kini Ma'am Paet, ni Dr. Naganatatayin. Doc Febe. Doc Febe, apo, naglaing nga talaga nga sumarita, apo, may sakatagitay, nukit kita aktif pa nagsasauna, awan, tiket ko nga mamiss, tiket ti agkerem, tiket ti rumar, no iso na ti speaker, talaga nga, nagpintas ako nga din ka naglaing nga English nga English. wala nagpintas English na datay mga iso tinauunag nga pilpil yan na taga words nga maawatan ti amin taga nga gusto sa iso na Ya pengen jelly case ka manan. insublik kasi pang patay gutom dito
Ay, pang ko kita pang yayamanin. Yayamanin nga, Shopee lang nata. Okay. Hey! Okay. Good afternoon, Sir Giro. Napaka ganda ng outfit natin today. Yan. Okay, may sama ba yung kasta niyo? Kahit kung nayunan, iti, kita ang pa iti kanta ni Barry Manilaw dito eh. Kaya mo dati kantaan pa lang. Kahit kaya Okay. Just tell. Yeah, kahit ko dahil balik nga melodramatic with our kind of songs. And amo yung kating di rabi apo dyan nagtukar mi Jela Sam awan iti na miss. England done and Dan Ford Color. Okay. May sabi nga sunata para kinikap sa Alice. Many times wish you were here through the velvet shadows of my dreams. Many times wish you were near through the darkness as it came, but it seems that you've never said what I needed to hear. Just tell me you love me, whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed, let it be ours to share. If you tell me you love me, it would lead away to your heart through the mirrors of silence. You love me. Quietly, I've waited for the memory born of our first kiss. Patiently, I've waited for the moment you would take me toward that I've never seen that world before. Just tell me you love me, whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed, let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead away to your heart through the mirrors of silence. You love me. You love me. Yeah, talaga mga iso po nga nagbalik kami ng 4-decade duo because I love singing the songs of the 70s and then iti simbrek ni John Mark iti Limelight year 2000 mo dagati kantana. So we counted it from 70s, 80s, 90s and up to 2000. We had 4 decade of songs. Pero mo nga second voice ang dagiti kantami din. Yeah. Iti panag na nakakiktutak iti tapay ta iti simalang isuna di stage and tablato iti Big Brothers Grill kan kayang-kaya na magtan nga segundaan. Siyempre, nabay ko mga boy madangdingag. Ayan. Ayan, Nay, apa ini ka naman ni ang kuya pong ko'y karera aji ko na birthday na to no December 3 ko na anak ko. Wow, advance happy birthday, Pungkoy. Okay, let's sing to that. Masapul nga kansyon ta data ta. Siyempre, napatag nga pagayam tayo ni Pungkoy. Yan na teko na mo nga rin kahit kasla DJ nga agsarasarita. Di ka de. Aha. Pungkoy. Advance happy birthday from the 4-decade duo. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday.
So, dadapot mo na nga pasete programa mi kitag subli kami with more songs and more surprises.
Okay, we're back and still with you, mga katropa. Of course, katropang June with katropang JM. Ako iti Aldaw, iti Domingo nga naka-RRBs. Yan, kahit medyo bimuntog ti internet tayo. At siyempre, nag-switch ni JM. Naibos, di Jay. Ano di Sa mo Jay? gayam. Napiksa ko munot kayo ti live may naka 5G. 5 gigabytes iso na nga dago sa 5G. lated gigabytes. Aji nga Refresh na lang idi. Jay. Anyway, number to text ako Kita man ulit no maya mo langan. for your messages yo. Di ka mo no napartak ti ko ano dito. Ni naka-commercial sa palang. Ano na. Okay, awan pa iti messages. Nabasa mo amin ta dyan. So, Okay lang tao. okay, kumantata pa lang rod. Okay, si Kamot ti... Cheating 1982. Anak ko na Good afternoon, happy Sunday Karuba. Request man tayo, kanta tayo, Pasko, ti Balasyo Taaw. Salamat Karuba, feel na feel konti Christmas. First time ko agawi ti Christmas dito Pinas. Oy. Wow, show up, Yan. cheating. Wow, maraming salamat Manong June and John Mark. Ano na? Ni Pungkoy Carrera. Merry Christmas to everyone. Fitness. Kita mo lang, kita mo lang. Fitness. Adda para kinitatang kenanang, adda para ken kaken anak ta, kasta tunggal Disyembre nga wanak den na, mapuno ako man inaawan ko dita. Nabnukon kahon ni ayat, nga binuken ti iliw ken rigat, umnuntong nga tawagan dat, day tamet aginalduyo kaniya. Naliday ti Paskuak ditoy, awan uping at tumarayutoy, awan misa di galayo ken burluloy, awan noche buena ken nakirkerol, ngemadat puso mi ti Paskua, no tumawag anak ken asa, kaslamet ten nadakam dita, no mangegmet ti mekti pamilya. No mapilig lang aldaw pa nagbakasyon, day duyan di aldaw entay agtitipon, Pasko nga kompleto ti pamilya, jak amo kat nung tuday ta, ngem mitagan ans tay payla, adda Paskwa uray awan nagdita, ay kahon nga impatulot ko, subadan yo'y titawag itong Paskwa. Naliday ti Paskuak ditoy, awan uping at tumarayutoy, awan misa di galayo ken burluloy, awan noche buena ken nakirkerol, ngemadat puso mi ti Paskua, no tumawag anak ken asa, kaslamet ten nadakam dita, no mangigmit ti mekti pamilya. Naliday ti Paskuak ditoy, awan uping at tumarayutoy, awan misa di galayo ken
internet na. Pero nangingarod kaya sa awa mo. Okay. The number to dial. Watching ka no ni Kabsa Charity Lianes. Thank you so much from Porterville, California. And belated happy Thanksgiving to everyone in the US. Hello kanyayo nga duwa. Kinan tayo man tay makapasangit akan tayo. Anong day makapasangit akan Ata, Pasko sa Jebel Lasio Taaw. Talagang narigat ag Pasko dito Balasyo Taaw ta handa po nga ipatpateg iti Pasko di jay nga kasla di pa nang ipateg toy di ka di mas naragragsak dan sa nuwa Thanksgiving Day to everyone po kat agisagana iti Turkey samantalang no Christmas kat adapay sirrek da di jay not all are Christians nga talaga man. May sabi nga, sonata ba? Yan, Arturo Dumelod, na yung pangal daw, yung idol, kablak man dagiti, kakasinsin ko dito, San Guillermo Isabela, kaskada Uncle Junior Dumelod and family. And Risa Gaceta, hello mga idol, watching from Purok sa Sinili, San Diego City. Ayan, and Gemma Hagok, para kasi man jay lagip, tinaganak. Thanks mga idol. Naku, kasladik sa unay malagip. Tan 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 tan. Tararan tan 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 Lagip. tan 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 utang ko kadakwadat na Yeah. I remember that piece. Lagip digiti naganak ko. May isang sonata nga in Rockney ko kadagiti naganak ko. Ana? Andiyan na yung live i-com lang. Tanong makita ta. Ito kasi ang kinong ko dyan eh. Ayan, error. Hindi, may error lang siya kasi hindi sila match ng speed doon sa allotted speed. Okay. Lagip. Naganak. Tinaganak. Biro ka pa bita jay HIGK. L. Ayaw. Okay. Apo, sabi ko matamalagip ko nga talaga gamit ito nga sonata. Okay, para kini nanay kin tatay ko. Nakuhanan dito yung lubong. Dati request ni Gemma Hagok. Na. Hagok. And kadagit sa amin na pong awan naganak na. Malalagip ko dahil kanito akad kadua datatang kenan ko iwan-wan-wandak balbalakadandak nukasano tinasiat apan nagbiyak utang ko kadagwarat nagbanagak isunoto'y iliw ko jak sa tinumanitat ayan iyo o tatangkenanan ko sila lagi pakilatang anak iyo numan pa'y porangek dagiti akan ito at da kainet asitataeng dito'y puso kay pa ingkay impapaay ayat ken dungo ken panagbiag anaruay itang awanen jak makasubalik den no di lagi ken daytoy asam miwen utang ko kadta kayo daytoy biyak mato'y iniw ko, ikararag ko sa tinumanitat ayan iyo tatangkenanan ko sila lagi paglatang anak iyo
Tata kayo daytoy biyag ko, isang mato'y iniw ko, ikararag ko. Sa din humanidad ayan iyo, tatangken na ng kod, sila lagi paglagtang nga anak iyo. No man pa'y urangit dagiti akan ito, at da kainet asin tataeng dito'y puso, at da kainet asin tataeng dito'y puso. Okay, that was something from our latest album, Apo, that I Musika Seriales, with letter C, the J K, Musika. And ado pa ya po nga putar ko nga sonata. And ang tabayan ninyo, dito sa runo, Apo, manarimaan mo ti aramid ko, kadagiti na dumadupay nga klase, iti sonata ni Ayad ken biag ni Ilocano, Apo, talaga nga ipapatik mo iti agaramid ti kantatantang gana kayak pa'y for the revenue ako na for the revenue. Connie Jacinto, happy Sunday to all watching from Kuwait, from Maria. Suti ko na. From Maria. Okay, you want to sing any piece? Atama na eh? Yeah. At nagmedate ko para tatatatat ko na. Parigatan naman na. Okay nga ron. Okay. Imay sa karigatan, apasati panagniag, tay makatumpong kakatugangan, analaing makibiyang, ngano agrikir nga agagasawa, iyawid na tay anak na, imbes sa mangpakabiya patakilin nati apam. Pati panang tari patot anak, at talatang umas asap, namuna tabi na kaya't paabak, ti kamali ka na yan na siya, ang nasken na taas sa kayag, wana nang gusto kayo kunag, pagit pa'y tagaput lapayag, nagniwat putak laaputag. Rat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 
Ratatatatatatat ko ng lalo, aar malay, kasta tikinala, aw ni katugangan. Ngem uray pa'y nukastana, pagyaman at ikaadana, tanaka dungdungo di apukuna na tari pato pa'y ti kusina, nasagod ken mananistimar, manang patiguti na iwas si dada, isungaan ano saklat, tati uni na akas labing gala. Rat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 ita, lawat ko ng lakno Korean. Ratatatatatatat ko ng lano, armalay, kasta tikinala, aw ni katugangan. Taratita, lawat ko ng
basta tikinalaaw ni katugangan. Gana sa taratita. Kahit pagsasaabo tayo dati Ilocano, taratitat mo ko na tao. Taratitat ka nga talaga. So kung nasa upo. Okay. Isumota natin, nalagip ko ngayon arami din. Pero dapat jay laglagip at di kalman. Ano jay? Kanta, kahit kung arami din, entitled, ano mo na di kahit kung ipa-title, di kalman. Yan ang bangal daw, kabsa tune na Ken Balong Jen from Uncle Perry. Yan. Yeah. And Glenn Grande and bag ni ka na mo comment na. Anya nga ta, tinagatang ni Kabsat Perry. May we know, Kabsat Perry, no nyamat di... Black Friday. Yeah, na-purchase mo iti Black Friday or remwar ka ka di. Usually, na kita ubing lang, di mag-enjoy ti Black Friday, na kita age 40 and Above. Kasi Appliances. Lahat kita, kada kita gadgets. Yeah. And ano pa iti mo kantahan? Ilocano. Yeah. Go ahead. Think. Aji ko tanong ma-practice ko na lang. Hoy sadot. Ay, kaya mo nga talaga dyan. Hoy, sadot yan. Okay nga Rod, para kada kita gaputan na lamis. Nakailat! Oo, nalamiis nga may. Napintas ba iti panawan. Bumangon kayo pala nga. Agwakwat pasit. Agun na unat. Nakabiro ka na yan. Baka Ilocano. Letter Eds. Eds nga talaga. Eds. Letter H. Okay, partakam. FPH. Ayaw nyo. Yaw! Ikaw. Parang matiming nga man. Muna. Di chorus na ya. Oy, sato bumangon kan kita eman te aglaw siksikan at nakaitan. Centerville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorelei Baldoria of USA. CJ Isabella in front of Northeastern College with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort Ramon Isabella in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larita. Okay, we're back mga katropa and still with you of course katropang June and JM. Dito lang nga po numero ng programa at da kami manan dito 104.9 XFM Santiago. Exciting! Ayan, kada kita ay nakauldag dito babalay na enjoy our show. Apo talagang napintas, very friendly at ipanawan. Hanatay kaya nga rumwar ken hanatay nga pag sibugan ti mas masetas ta narna ka na po dagito mas masetas tayo. And we would like to welcome our first caller. Good afternoon, Kabsat Pedro. Good afternoon to Sir John and Jem. Okay, ket anya mo ti
weather yun dito. Dito ka arbis di tangay. Narbis latamo ta Sir John. Okay. Anya nga roti sindayo tatay pangaldaw. Sir John, datay bangos nga relino. Apo, sikan ati pang mayaman ti si Darilieno nga talaga. Atay namnamsak iti Ricardo, nagimas deta. When visit na gaminan na ba, Okay. Sir John? Sino tinaanos nga nagaramit ti Rilienong bangos kada kayo? Naanos naman na gitan ako, Sir John, kahit Apo. Di ka laki, di mo timparamang kanyami deta, di na pang kami. Dagita. Nagatumang nga recipe ni Ajuhay, Sir John. Wala nga dagita ti makon ko na nga talaga nga super special dagita Rilienong bangus. Wait na, Sir John. Isa nga talaga na siya for special kumain. Dahil tama ti kaloton, dahil di na nagawan nga nanay ko, iso nga di awan sunan, ay nga na makaramramanan. O sige nga ron, kumablao ka na, kuyang. Muna-una ikamlawang kahit nagasat ka na parabor nga aldaw yun dita sa estasyon. Tuwagay KNGM, kablawang aron ni paring Camilo Chuco, Cantes Chuco, and Mila Villar, Jus Alvarez, and Gianni Asuncion, and Kakayan Urbano, Reming Secolles, and also di samang kasayahin, LB Sepaste and Carol Gamay, and from Kawayan, Maret Lucares, FMC founder, and Ning Andres, Flor Andres, and Lilior Ordonez, and also Miss Lerma Ballesteros from Nakalma Benito Sullivan, and Marijoy Pascua, and nagitay pan Sir John, nagitay apok ni Biskaya ni Ian Milibid, Yan Lebid, Raquel Lebid, ni tatang na ni Severino Lebid from Biskaya. Kablawang kayo garo, tinagasat na parabor nga bigat itong galmay sa kata kayo. Tangronan na karigitipadak at dengdengagan iti na ito'y special nga programa ni Sir John. Kaya kita pada dengdengag nga makaikat stress. Agiyaman ko yan. Okay, dati sonata kaya bunga mga gan. Tatagat Sunday, Beautiful Sunday. Ay, Sir John. sige, tayo patira takin ni dyan. Nabayag nga tumirtira dito yung gan. Thank you, Sir John and John Mark. Okay, agyaman kami met kuyang Pedro Libed, iti Barangay Rizal. Ayan, Alicia Isabela, kaya na ka na datay Beautiful Sunday. Balong tiraaman, dajay kalalaingan na. Dati yan. 1, 2, 3, go!
I just can't handle it, this thing called love. I must get around to it, I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle all night, it swings, it jives, shakes all over like a jellyfish, kinda like a crazy little thing called love. There goes my baby, she knows how to rock and roll, she drives me crazy, she gives me hot and cold feeling, she lets me in the cold, cold sweat. I've gotta be cool, relax, get in, get on my track, take a backseat, hitchhike, take a long ride on my motorbike, I'm kinda ready, crazy little thing called love. Be cool, relax, get in, get on my track, take a backseat, hitchhike, and take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold feeling. She leaves me in the cold, cold sweater. I've gotta be cool, relax. Yeah, Michael Bublé, I'm like, oh, you know, I'll try to take it back, sit, hitchhike, and take a thing ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. 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 Yeah, I thought I was singing the original version. Kanya ni The Queen. Ayan, ati mo gaya Michael Bublé version di na-episode ko. Iso nga nakigtutak tabig lang abit nga nagpangato. Nakakonect ata ditan. No. Nakakuha ka mo to. Hotspot. Madi, naka-hotspotak di gente iPad ko tatay. Okay. If you don't mind. Okay. Okay nga Rod, once again na po kita manarimaan nga agbubuhay ti YouTube hang kung nga ma-view iti comments yun ta negative info dito laptop ko. Awan ti sumbrek. Naimbagal daw yung Kuya Gio na kaya na Jem kablag mo ti advance happy birthday ni Papang mi Andres Dionisio Intono November 30. Yan, ni Mamang Berling ang tituring Goeng Sierra Ami Adonis request pati ko silaban ka. Ano na. And hello sir watching from Mandaluyong. Sir from Edmar Tagavilla. Yan. Parequest po oray awan ka. Thank you po from Babs. Yung kabsat adulo oray tao DJ Mauls Kano ni Uncle Perry. Yeah. That's the best way to keep out of reach of children. Pa-play mo Jay Queen of Hearts, sir. Ano naman? Queen of Hearts. Yan. Pabati po sa JM, Uncle John. Happy Sunday from Christian and Aryan K. Punayo of San Mateo sa ito. San Mateo, Isabela. Ana, dapat di kayo mga kansunan. Nakansyon ko ito kaya nangig ko DJ Spotify di Kalmanin. Actually, DJ version ti Queen tinangig ko di Kalman. Kung expectaran nga biglang, I gotta be cool. Kuna na nga, umatog ka. Gotta be cool. Relax. Ada tinukurso na taam kada kita ipapangig ko kang sonata di Kalman. Di Kalman, Those were the days. Partakang tagpanood ka niya. Malagip gartagay kan kanta. Papadangag mo di kan jiri.
Nagiging old nga ba? Wen, ato ti kaya nangit Rock ballad siya? No, no. Ano nga? Ata ni okay. Make it with you or lost without your love? Madadamay isa nga kinantada di kanta di nga kaya taklaungay. Lost without your love. No, no, no. Tapos sa bali di may isa. Talo aja nga kanta. Aside from that. Fred? Wen. You shelter me from harm. O sige ata kaya mo kantaan. Ano ti title na daytan? Everything I own? Oo. Yeah, okay. Try this one. Ladies and gentlemen, breed. Nga bread. You sheltered me from harm, kept me warm, You gave my life to me, set me free, The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give anything I own, give up my life, my heart, my home, and I will give everything I own just to have you back again. You taught me how to love, what it's all. You never said too much, but still you showed a way, and I knew from watching you, nobody else could ever know the part of me that can't let go, and I will give anything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. Is there someone you know, you're loving them so, but take them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I will give everything I own just to have you back again, just to touch you once again. Ang araw na po, iti nang kompleto, iti 1.5 hour mi abon nga diti tangatang nakapo iti internet. Nakagsubli kami damdama po with more music right after we break. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Toto